Assalamu alaikum hurmatly bizning kanalning ko'rarmanlari. Sizlar bilan biz arab tilidan takallum kitobining saboqlarini ulaymiz. Biz sizlar bilan o'tgan saboqlarda mubtada xabar turali tema o'tganmiz. Bugun bo'lsa sizlar bilan bugun nafyul fe'l mudoril hadir billah degan temani o'tamiz. Uchurchaq etişin la menen tanu temasini o'tamiz. Bilasizlar biz uchurchaq kelajaqni jasashni bilamiz. Ana misal üçün biz yaktubu degen etiş bu uçurşaktı bildiret. Yaktubu. Fe'l mudari biz uçurşaktı dile kelajaqtı dile bildiret de ötkönmiz. Biroq көбүрөөк bu uçurşaktı bildiret. Emi yaktubu degen жазып жатат деп билебиz. Emi жазбай жатат деп кантип айтабыз? Ошону не кылабыз? Үйрөнөбүз бүгүн. Lahidil amsilata ma'al muallim. Muallim menen misaldardı bayqa deydi. Ana uhibbul fula. Men fuldu жақшы көрөм. Ful bul tamaqtın türü. Fasoldan jasal oturgan tamaqtın türü. Emi biletilek biz. Ana uhibbul fula. Men fasoldu жақшы көрөm деп айтышты. Emi bunu kantip жақшы көрбөйм деп айтабыз. Ana la uhibbul fula деп айтабыз. Bul jerde kelip atkan la kiyinki gelayotgan fe'l mudari etiştin hareketlerine hech qanday ta'sir etmeydi. Qadimkide ele raf boydan qala beret. La mahalla laha min al-i'rab deb aytıladi. Abi yata'ashsha fil bayti. Abi la yata'ashsha fil bayti. Abi yata'ashsha fil bayti degeni bu atam uyde ujum qiladi. Emi bunun nafisi qanday bo'ladi? Abi la yeta'ashsha fil bayti. Atam uyde ujum qilbaydi. Yengki misal nahnu nuftiru fil amal. Biz jumushda zavtrak qilamiz. Nahnu la nuftiru fil amal. Biz jumushda zavtrak qilbaymiz degan ma'ni bo'lib qoladi. Yengki söylemde hum yashrabuna şaya ma'al fatur. Alar zavtrak menen çoğu çay içişet. Yengisi hum la yashrabuna şaya ma'al fatur. Alar zavtrak menen çoğu çay içişpeyt dep aytılnat. Muna uşunday hurmatly bizning görücüler. Nafil mudari dep muna şunu aytabız. La menen bolgon nun. Emi la gelgende gördüңүздөр, ne kılıp etken, irovun özgörtüp etken. Bunu şimdi keyinki könügülerde ne kılsanızlar bolat, iştep görsöңүздөр bolat. Emi bu jerde lahiz ma ya'ti. Tömönde kelgende bayqa dep jatat. Yatakallamu tullabul arabiyyata. Anan at-tullabu yatakallamunal arabiyyata. Emne özgöçölük bolatat. Bu jerde emne ayırmaçılık bolatat. Yatakallamu tullab degende mınaki qarаңыздар, fe'l fa'il bolatat. Bul fa'il bolatat. Etiş kelyaptat, anan atqaruuchisi kelyaptat. Anan bul jerde maf'ul bih kelyaptat. Emi qarasaңыздар, eger bizdin süylem fe'il menen baştalsa, anın fa'ili jekelik bolobu, köpçülük bolobu, ekilik bolobu etiştin sanına ta'sir etmeydi. Ha biroq biz ушул сүйлөмдү башка конструкция менен айтсак, мындай айтканда ат-туllabты мубтада кылып, yatakallamунаны хабар кыла турган болсок, yatakallamuna деген yatakallam деген этишти tullabдын санына жараша эрчитишке туура келет. Ат-tullab көпчүлүк болсо, буну деле көпчүлүк кылышыбызга туура келет. А бирок этиш менен айта турган болсок, биринчи этиш анан кийин аткаруучусун айта турган болсок, бунун саны буга таасир этпейт. Мына ушундай жекелик формасы тура берет этиштин. Ушуну бизге не кылып атат, айтып жатат бул жерде. Кийинкисде мынакей бирок кийинки тафхамул талибату дарса, ат-талибату яфхамна дарса дегенде бул жерде мынакей ошол эле орун алмашып атат, бирок женский род болгондо бул да женский род болот. Аткаруучу женский болсо, бул деле женский болот. Жекелик формасы келсе дагы этиштин башында. А бул жерде мынакей көрдүңүздөр, ат-талибат алдыга өткөзө турган болсок, etişte dele, rotto dele, sanda dele ne kılabız? Etişti, erçitebиz. Etiş egerde mubtada habar bolup kele turgan bolso.
Мына ушундай бул жерде. Мына ушул биздин бүгүн өтө турган темабыз ушул да. Аллахым сиздерге берекесин берген болсун.